E whātalo whātu tātou e kalesia maseni ai, kalesia fia mai tātou e tātou nu nei South California. I ne tai au sa pati o le atua o tātou au lia mai, i le alofa maleanga leo le atua e lan tau singa malan te tainga, i lan whanau mai tātou uma. E o tātou au lia mai e sa pati pa ia, sa pati o le atua, tātou tapo e atua e ate o na sauninga, i nei sa pati. Na whengai mar tātou le sona e masani e peon tātou masani ai tātou su ina neva yaso. O lau tu le sona e vaso nei o tuspa ia e pule ina ia tātou tātou nunga e tātou te ilo alifina ngalo le tua e le mai sisi lava mea. Aia le whengai la mar tātou le sona la whais tātou talo. No mata malangi mātou whaftai lo fio nei in le sa pati whaftai o mātou mai ilo asupa ia neva yaso. Ia whamanuia ainga umolo no. Mai on tai se o lava le whanauiti ta mama tina mana utal vo mai mātou umalama. Ia manuia ainga olo no. Pea whoina o mātou atuno o Samoa o e la whapeo na o atu e neia a o onga mai lau tuspa ia. Ia whapea le atua ia lo whina ngalo laulangi atoa e whamanuia e ono tapua ia te oe. Ia manuia a inga le tolo a fia ne whamai, whamalolo ia te la tau, whatasi mailo angangpa ia, manuia lo sa pati lo suafa Yesu. Amen. O le mau whautu ina e tatu ne sona neiva yaso, ile ise iam tau pe valu na whau pe luas furu. O whapea mai, ina sa ili le tu la fono man mau, a whai la tau te le tau tala e tusa mai ia upu, o le ila se mamalama ia te la tau. O le whinangalo le atuan whātonu nei Israel, ina ia awane isa ili ia tua esepe sa ili ia itu wawalo ma whātau la itu, ina ia la tu ilo ai, ia le mea tauna whai. Ai o la tu sa ili le atua. Ina ia whātonu ina ia ao ina im whātonu ai la tu ile whinangalo le atua. Ai leo ia tua ese mo ia itu valo tatu fai te ai o ia lava i tatu atunu o Samoa ele masani le pe lava e naitina fo ine e na la tu wai fa tau la itu e fai la tu fo fa Samoa e o tatu fai te ai o me na o me enga luel te Apollo i vai fa Samoa ele le lava pe fa ngai ia foi nei laula au me pena e paola au e me au nga a ole o fa tasi la male mano le mana se le pe taua e taua yo wai fa taula itu me na o me o mano te Apollo le ni e lo na la filo ngia ia vai le leima me le nganga te Apollo e fo ai tangata e a fia i lo langa tangata na te fo ia vai fa Samoa me la ia le e fa Samoa tu spa ia mai le fitaui mo tangata walu le tu la tu fa ngaina me ia enga luelta Apollo a ole le sona tatu ia il vai asone la tatu ai traditions po tu mama saninga e ono a fia tu spa ia va il tatu experience po lo lango de tangata me ono e fai matupu ya oe ya experience le asma le as wa e masani ai e ono a fia i lo i lord tu spa ia ma fia i lo suenga la fionga le tum tatu va ia le culture po le tu manga nu foi nei le tangata le so tu so nanga no le tangata le sanga culture ola mai ai so a mena e ono a fia i lo i lo fina lo le tua ia male ma fo tangat e te reasoning ai ia tu spa ina ia e fai te one reasoning a male poto man ma fo tangat ai e reasoning i le fina lo le tua mai le tu spa ia i ma fo mal fina ngalo fa le tua e te poto ai i le fionga le tua e mtatu ai mena e a fia i le il tatu i lord tu spa ia o le lapta inga la mo tatu e fai tete lo wata mai fa tangata o ata mai fa tangata po masaninga fa tangata e ono a fia i lo lo tu spa ia ma lo la tangata ia te oe ia awane ia fia lo so tu spa ia o tangata wanga sala
foi mai le tu so Roma tātou masanem tau pue tolu fo pue lusu mar tolu awa wanga sala tangata umalava ma wale o le vi inga o le atua mena le tātou tu le tuspa ia o tuspa ia na o sofia ina le anganga pa ia le atua ia le tangata pa ia ma perfetta ia na latu na ala mai finga le atua na latu tu sia a onga lue ina o latu ma fo le nganga pa ia le atua ina ia sao mai la fionga le atua finga le atua ia tu sia le lei awana ia fia le anga sala o tangata ma le ma fo anga sala o le perfetta wa tu sa pe ave o ma perfetta a o ila tangata sala so mela na lenga malu pui ele nga pu le tua le fina ngalo le tua ala ilona ngalue ina ma fo le perfetta o so fia ina langa pu le nga pa ina ia tu sia le perfetta ia fina le tua tu spa ia mo tato ene ona ia fia ila ngona nga sala ma fo tanga sala a o ia tu sia tu spa ia so ai tatu vai la traditions po tu masaninga leta o tu spesa mo o putu foi traditions fa sa mo tatu te masani ai mai melele foi tu masaninga lele ia tatu fai te ai o tradition me mai o tatu tua tau tupulanga o mawai o lo tatu soifua ma ola ai lava leo langa fa Samoa me le lei ma nei leo langa Samoa soifuanga matango fi ai tatu te vai ai foi manai me le tusai mal finga lo le tua na lo tatu fia ona fa pe o me o tatu masani traditions le tu mau sui culture le tu mau sui culture so tatu te vai ai leo ni me ta pe na ia tatu fia la no me mai tua ia tatu tatu saki tu spa ia me mai tua pe tal fenga i mar fenga no le tua pe al me tatu te manze sui la watanga tu mau la fa vai ia tatu fa vai ia fa vai tu spa ia no sui fo tatu langa ia tatu vai ile pe ia tu ma masaninga mo traditions mai tatu tua ele tala fenga e mar fenga no le tu io na tan fa ile sui me na tai peola na fatto non a Paolo e le calicie con nito ma le calicie foi e Tesalonia ma le calicie sa fa vai Paolo ia na malanga fa missionario lo ia me fatto no ai Paolo ina ia lato tau o traditions o le tu po fatto non ai sa uninga le tua tu mau me na pe on fatto ai Paolo le calicie ai foi la ia tu ma masaninga fa anga no fa tunu le tala fenga i matus pa ia na maule me tatu le sol Mateo tau male kom tau pe fitu fa pe fitu tali atu Yesu la forsaio sinina Yesu on fa tu le o Yesu o tau le valo anga i se ia to tanga ta pe pelo pe ona tu sia o vivi i maile nei nu ia tau yo la to la ngu a o la to loto o tau mau la vale ia tau ta poi fu mai la to ia tau lo la to fai mata upu o polo inga tangata tali Yesu foi nei o me masani ela o freseio malato uputu malato traditions me fa tu Yesu o me na me pepelo me pelo e tatu vai te traditions so le tu sama finga le tu me pelo na le tu ele talia ele tua ni se me te foi e tia on va pe se me wa masani e po me mai tu ele tu sama finga le tu so siaki la finga le tu siaki e traditions pe tu sama finga le tu ale ai sui o tu mau peni me tatu te masani no me o tatu masani ai matuma mai o tatu tu moni la tatu te appreciating so ifuanga me tatu o mesa masani ai tatu le o tatu ma wala fionga le tu o ion posa ale ye ala tu spai ani on po o maile o tatu lole tala le mo mai tatu lu pumoni io tatu saki mo me o mai tatu tu pe tala fenga yai foi nei
tu sai mala fionga le tua e le masani le tau foi nei lapta e to e tatu e kalesia I matai Samoa fia lava I whaalupenga ma ngafu me le lei o me au ngā mo tātou anga nuu ma tātou atunu ai o tātou whaitete matai Samoa lo latou walo latou teimi I la o wino halo latou teimi whaalupenga ma ngafa ma tala anga le hisio Samoa me umala o le poto le lei o le poto e whaongai me whaongai ai a whaalu lo teimi na pawana me alo lo teimi ai te le su la fionga le tua ona matua I le o veo e masesi ona se whamani anga whaalitangata ai le o whamani ina ai a whaalu lo teimi tu spa ia au mai le tu spa ia te whaonga ina le ngana o tu spa ia ma le anganga o le tu spa ia man to le me tu spa ia ai whaonga ina tu spa ia e ngalue le anganga po I le tu e atoe e manui ai lo ainga manui ai le nuu e manui ai le atu nuu I lo o mai o le anganga o le atu e ngangana ai e lau tautala I au launga ma me fai mo ni alava la e te ata mai le whaalupenga ma ngafa ma Samoa ai au mai le ngangana tu spaye ke ngangana ai e manuia e la ngona lava e tangata e la ngona le atu nuu e manuia ia te oe I le anganga o le tulo ia te oe e uilava I lo poto Samoa ai te whaonga ina upo la fionga le atua ma le anganga o le tua te tautala ai e manuia I le atunu e manuia I lo ainga manuia I me fai e manuia I laulangi a te oe on oe o le matai Samoa e whapa ia ina lo laungangana e whapa ia ina mai la fionga le tua on o lae halu lo teimi te sue la fionga le tua me tatalo I le tua ai le wana ni whaalupenga ma ngafa ma me wha mai no po e te poto ai so ia e whaitete e mea ia o traditions ia I o ngā toso ai o I tua ai tam whaine mai le tuspa ia e ke ngana ai mai ai lava matai o tātou e kalesi o te fia lava lato ngana e ata mai le I whaalupenga ma ngafa me umwa pena I la unga Samoa ai a tautala mai mana ia le o mai ngai upulu I ngana ma le nganga o le tua pe a tautala mai me fai pe ponga o mali o me umala me ana whaonga ia vea oe mamatai e manui ai le atunu o le nganga o le tua e atoe ai te mo mena mai lo su la fionga le tua so o le danger na e ono ia tato pa tato le fai tete a tato tato le o mai o la fionga le tua control ai ma pule ai lo ma fofau pe ona tali e su la frasaio e mo to nu valo anga I seia o to tangata pepelo I le tali e le tua ni me mai anga nu ma tuma ma tatu upu me fai tu salapo me le ai lo ia ile nganga o le tua mo tatu tapua I fu le tua yo la vai tatu sauninga I le tua yo tatu fai tete ina ia tatu fai tusa le fionga le tupe tatu te ai pe tatu fein tatu fai me umala ia vi ai le tua fa fiona I loa le esenga le fionga le tua matuma masaninga we fengo fina I loa ala lo compagna ma tu spai e talo tu spai te lo ai siaki ai ia traditions pe ftoi ma tu spai pe le ai e foi nei na ia o nei a fa ina ia lo te tunua ona le tu sa mala fionga le tu fa mai le tu se tau te masane con Timoteo e luom tau pe to fa pe sulon so mal fit tu spai o malava mai le ngango le tu e nga fo ia o ai e o tu spai e fa tonu o tu spai te poto ai ile fingalo le tua ina ia ato tona le o tangato le tu ia saunia lava ia mo ngaluenga le uma te poto mai tu spa ia manuia I le tunu manuia I me fai so te van fatto no Paulo ia kalesia ia ne fatu ina Tesalonia ma konito foi ine ufi ia otina
ngata mai tai ale ai I mo si le pa se le ma ai pe ole tu na male ma sa le tradition na fa Utea fa Roma fa Eleni e foi ne ma se awali wo mai la ia niso tinai foi nei o li wo mai I mesa o la ile la lolangi se foi nei o tina I niso la to io tina foi nei e foi ngalo ngai po to te si fie nei e foi nei I wafu konito for example tina o I saila ma foi nei ma la to I va ai pe au mai ya wali o mai la tina ia foi ele to le tala le wali o mai o langa le anga sa olai ya le o mai ton le kalesia au tina I sa le fa ngai sa le ufiu la to ulu ma la to wow pe o le tu ma sani ai o mai la le kalesia o le ufia ya mo la to wow ai fa tu la po to mai ton le kalesia e ton foi o to mai tai foi nei your community eu fio la to wow ele respect ka mai ton le kalesia eu mai sui o tatu ambio le kalesia ai le mai le kalesia o tatu te o tatu la ele tal finga la ele lei e vi ele tu matango fia lo ai e foi nei la e pulo mai sauninga foi matunu I sa fotula fai ia sa te va tu la o I lotu la papa ma pulo papa ia tina ia sa umalama esema nei vai ia foi nei ele fa pe la tatu la pe fa pe na tatu foi nei tunu ele tau ia matango fio la o lo vinga na fa tonu nga paulo le tonu kalesia tina sa masani lo langa foi nei po ele la to ele ufio la to po o mai ale tu masani la tunu community ufia o tamai tai on traditional mal culture tina ufio la to wow ya wo mai ton le kalesia o le la o pe me masani le ufio la to me le kalesia vai me le community vai me le nu o lai tatu te loa respect tatu te loa tatu tangata o le atua taunga whaaloalo ma tatu loa o tatu winga sui winga le lei ina o whaatasi ma vi ia ile atua tatu me whai so la tatu wa ila le experience tasi le meono tau whaile le sona nei vai asu nei whailo mai tatou ino tatu whai tete tu ma masaninga ai o tatu whai tete foi tatou o langa ma me tupu tatou experience yo no a fiel so ngala fionga le tu ma tatou tatu I lo le fionga le tu experience wa I tono le kale sia sale masaniai we iniso ecclesia tapio Pentecostal churches le Assembly of God wala tu tautala ingane si esema fa malolo maima ye profeta ma ia ma mele pe ata lisia o lisi upo ata yo every other word is laughing itono sauninga le tu tapio Oral Roberts so yo tatu faite moni lavo me alo fala nganga pa ia tengo tatu fai te wala ngai lo for te Apollo ia ata tongo o sauninga lo for te Apollo fa malolo mai lo for te Apollo total ngane se lo for te Apollo o ia perfetta pelo ia tatu fai te ai siaki tu se ia po me moi ai lo me umala vete foi foi nei te va tu ai pe mana ia fa pelo me mole mai le tu ali tatu fai te vai teto mena wona itato ina ia vai teto tatu experience ina ia pule tu spa ia tatu experience ton le kalesia o tatu ai ia ma le community nalo tau mai I foi nei ngane se Yesu na Great Commission tu so male conta pe su male on fa pe su mal fitu muli atu fo nei fa ilonga ye fa tua tu li la tu te moni lo ingoa tau tatale la tu ngana fo
Io mea ia o whailonga ia na mai ele e Yesu io na so ma le kalesia mai mangana o mea alofa ia la ngampa io le tua mea alofa ia la ngampa io le tua tato te whamani ina ile ngā luenga ma tala inga tala lei ai tato ilo ia e ata mai fol te Apollo tau tala ngane sese me lau ia i teiminei ia e kalesia ia Pentecost o tau tala ngane sese o le isi se whamtalaina, o le isi se na te loa po le le ngangana le tau tala la tau mai atu so ke koni tungu tau pe sumalua so tau pe sumalim na yeile lisi ato o foine mo winga ato tangata i me alofa mai langa po ile tua le ngate tau tala ngane ses ai ei fo ma sesi na te loa whamtala ia teimine o te le tau tala ngane ses ai le isi se loa whamtala ia me te ngangana ia statu faitete ia ato atoa ona o mai al finga le tua ma ia matau i le tua o ne o sofia ino o se nganga te tautala ngana se le se sina te lo famtala te le o me io lo supu e kale si on pone e le se nganga o le tua o le nganga o tia polo lo tautala io tatu faitete i me ia le onia le o me alo fo mai le nganga pa le tua o si me alo fo mai le tia polo fasi nei tatou io tatu su saki tu spaia po male nganga le tua ina ia o ne ia o ne o taso se le tu so ngalo ngam tau pe lua nalo ia i la so Pentecoso na baptisina la so le ngam io le tua ma la totale ngane sese la ngai lo pe te lu mali wai tanga ia toru afio tangata la Pentecoso na foi tau mai le Rome tau pe valu o na foi mai le Rome tau pe valu fo pe lima ma so at fo pe iva wa ila latino awa o ila latino lo to atu ila to me latino o ila le nganga lo to atu ila to me le nganga lo to ila latino o le loto ila latino o le otilea o le loto ila le nganga o le hola le man via so te man via lo walu le tua le o ta ua mai le tuspa ia nganga na ese avea ma mei lo ai le tangata ua ia le nganga pa ia pe o le tatununga na le Assembly of God lo we ato ele nganga pa upo wa baptisino ele nganga pa ina we tautala ngana sese le ai o le tautala ngana sese o se tasi o me alofa le nganga pa io le tua le wa avea ma mei lo ai le tangata wa ngalue wa fio ele nganga pa ia le ai lo le tangata wa fio ile ngam pa ile tu ilon so fu mo no lang ila na mio mana me fai ia fai na mai ele ngam pa ile tu me alo fa mo o te total ngan ses ai lo tangata uma to foi nei ave me alo fa na so fa fe tangata ilo ave ele me alo fa ngan ses lo no winga ele i baptisina la to le ngapa ile tua io tato fa tete ya onga se na lo se na I fa nga ino tau tala ngana se melana wa fosi ista ngate tau tala ngana se ono ine fa ilo ato wo mawala to il baptisonga la ngapa ia po baptisina la to il baptisonga la ngapa ia ai ese la nganga le yai ono talwe o ton fa ia ine fa ilo ato wala to mawala ngapa ile tua botau tala ngan sai se fai e tato fai tete le kalesia ia o nga yon se tangata ma fosi tangata I me ile talfenga ia ona ile tu sama finga le tua o me ia lo tangata le tua rom tau pe valu fo pe lima ma leono na lo tau le lima ia o ila le tino lo tatu ila to me ale tino io tatu lo me la tino le angsala o ila le nganga ilo tatu ila to I me ale nganga tatu lo la finga le tua la bio tonu ma mio tu sai me nganga pe le tua o le lofo ma o li ma file mu me na lo to me o fuanga le nganga pe le tua no o le loto ila le tino o le hitale le tua o ile su sta I tu la fono le tua ile ma fai fo ia ile tau le lima ila vai ila fionga le tua o tangata ia ile nganga pe le tua fia la to I mefa le nganga le foi le tama yo tangata ye le ngang po le tua e usu sta I tu la fono le tua
au tangata lo ia le nganga le tua e la to te ena tu la fono se tau le mai la vai I la fionga le tua me lo ile tangata ile nganga pa io le tua e ola fa le nganga fia I tu la fono le tua al tu la fono le tua e pa ia fa le nganga e lo ile e le tangata fia me fa le tua e fia o sta I tu la fono le tua rama tau pue valu na fa pue fitu awa o le loto I l'altino o le ita le tua wa le sustai le tu la fono le tua ile me fai fo ia e tele me fai ana e tu sia polo inga le tua pa fai te fa le tino e fo ina ia ai tai o le ngampo le tua ina o mon fa le ina o Yesu Keriso o Italia fa tanga Yesu tai o le ngampo le tua ina e ustai le tua tu sia polo inga nga lenga na langa pa ile tua fai tangata o ila tofo ila o ila tino fa po valu ele ma fai una fia ia ile tua se ele Italia ile tua na ta po inga pa fai te totala ngana se ina e fa pene baptiso I ile nga o baptiso ile nga pa ile tua o fossila on ta no se le calesia ile Italia ile tua la totala ngana se me fa pena ile Italia ile tua se mela va te fai pe te tausi sapati ai ese le nganga na te tausi sapati le tua tausi tu la fono e fo ia la mtango me uma e fo ia nganga pe le tua fo ia Yesu e tali fa ortanga ina e olai il finga le tua e tausi an pono inga so fa ila o fa ola ina o Yesu Keriso na fa ola ina o ina e fa il finga le tua e tausi pono inga le tua na fa mal fa po fitu e te le te tu la fono le tua pa fai o faulaina o Yesu Keriso ina e fai finga le tu la fono le tu e te usta e fai il finga le tu te le fai nei lo finga le tu ma na ta mai le tu e na ta mai tu la fono e tu il finga le tu o ina te lo ai il finga le tu e te olai ina o mon faulaina o Yesu menan tupu ya Israel ina o faulaina mai la vea I man mena no polonga me e kopito ave ile tu en mo sinai tu la fon ina ia fa va ele kalesia ma ole no Israel ina o mon faulaina man mesa no polongai fa penata to faulaina tatu Yesu Keriso tatali el faultanga ina tatu olai ile finale tu e tosian polo inga e tatu te via ile tua pauna me fifia ile tua fa po iva a oto to te le la de tino ai la le nganga pe a fai no fo le nganga le tu tonu ya to ai se tasi wole ya te le nganga Keriso ile fai le mona o tau le mai la fia ngale tua no tota o te la le nganga pe a fai no fo le nganga pe yo le tua fa fa ta tu lo ya ta to le nganga pe yo le tua ta to te lo no o ta to o ta to salamo pe ta o mai le ngalu tu se ngalu ngam ta pe lua na fa pe to so mervalo on fa to ilo fe te ru ya te ina salamo ia ma ia ta tasin baptiso o to le swa fo Yesu Keriso ma fa ma le ang sala ona mo le o to le me fo mai o le anga pa ia le o le salmo o lo te ino Yesu e te mo le anga pa ia le tua ina ia fa pa ina lo so fo so tatu te vaila e tatu experience o me o lo tatu online ma tatu fia e ono a fiel tato o langa fale nganga i tu spaia e ta pela le o tato nunga le ale Assembly of God lo tu fa Pentecost fo ine e lo tanga to o baptiso ngala pa ina o tau tala ngana sese a tau tala ngana sese o le me alofa tasio me alofa la pa yo le tua e fa fenga ave ma teste i lo tanga to o fo ini wa vena me alo fa tasi o me tese lo tanga to baptism langa pa yo le tu ai tu o motelo isi me alo fa langa pa yo le tu it's just ele consistent ele ftowi ele tu sai mal finga lo le tu ya ta to te yon ta tu loina ele ngalo ngam ta pe luol no la nga tu pe te moto tanga te las Pentecost fa po to sumal van fa to le pe te ya te la tu ina salamo ia mai ta tasim baptisino o to umar swa fo Yesu Keriso mal mo le fa manga le no sala ona mo le o to me alo fo me o le nga pa ia le la nga pa ia fiu to tonu ia te oe ina wa salamo ma etalia Yesu Keriso
Io na soifua le o le ngapa yo le tu atu e fa pa ia ina oe ma a fa upenga ina oe I me alofa le ngapa yo le tu e tenga lua I mole li ai le fa pe foi nei ia e tautala ngane se ese ina ia I lo au baptisi no le ngapa yo le tu na ia e salamo ma talia Yesu io na soifua le ngapa yo le tu ia te oe ina ia fa ngaina oe mo le li ile Ramalam tau pe valung fa pe lima lono le tato wa va ia ngai o me na I lo ai le tangata o ngaluela ngang pe le tua ha tau le mai lama o foi nei ya o ilato ungo ila le tino le mfa fe le tua o to te le la tino ai la le ngang pe a fa ye no fo le ngang le tu tone a to ai se tasi o ye o le ya te ia le ngang ke riso ele fa ile mona so fanga Yesu Kristo soifua la ngang pa le tua e te soifua foi la ngang pa le tua pe a foi telina Yesu na foi neo o e fai tete la e tato experience e tasi ale tinana do talanga na se cancers so au halu ma toia ia la langia to tato no le to talanga se fai lo ai o baptisina la ngang pa le tua le fai tete baptisonga la ngang pa le tua baptisino o le ngang o le tua ina wa sala mo ma talia il fa tanga io na li waile o ya ve matangata pa pe ina no so I fu la ngang o le tua tone atoe ia ma mai me alo fa ile mai la ngang pa le tua to se me alo fa to tala ngang es okay fine faftai ia le ai le na pa una be lo ai tangata wa fiu ai la ngang pa le tua ya te ia o me alo fa e le pule le kalesia me alo fa la ngang pa le tua e le fa ton fo le kalesia tangata fo ine yo pe lo ai o me alo fa le mo ine I lo ya to le ngang pa le tua le pule se me alo fo me fo fu mai le ngang pa le tua to a fa te le totala ngang se le fa pe ono le ya to le ngang pa le tua le o ese me alo fa ese tangata me alo fa o le si ata mai su ngana le si ata mai su nganga le si ata mai me alofa fa malolo mai me alofa fo ine ave matai tai te le me alofa lo tau mai la fionga le tu le na pauna se me alofa I do tanga to ile ngapa yo le tu so a ele tau tala ngana ses o te pole ba lava me ia le lu maftanga male tu fa nga me alofa na ba to ngapa le tu mo ina ia enga lua mo le tua ai o le winga na me alofa ina ia ngai mo le li ai le fa pene I lo ai po ia to ele ngapa le tua nei yo fa tasi me nai lo o le nganga pa yo le tua ma va to man me alofa e tenga lua mo le li la tatu vai culture culture po manu e o ta o mai tu spa ia io ale mo tau pe lua nga fa pe suma lima o to te mana o la langi po me o ile la langi pe a fa mana se tasi la langi e lo ia te le lo fo e tama o me uma la mai la langi o tu na o tino tu na o mata ma fa li o le nei o langa e le mal tama ia ai mai la langi o le ama vai atu fo la langi a to mo na tu ina nau a o le faile fina ngalo le tua e tu mau le fa va a o le faile fina ngalo le tua e tu mau le fa va e te le mo le o le fa va ia wanganu e te le mo le o le fa va ia traditions e te le mo le o le fa va e lo wa ia me fai e te mo le o le fa va ina o e faia le fina ngalo le tua a o le faile fina ngalo le tua e tu mau le fa va o leo fa me o to te mana o la langi po me o la langi fa no la wonga e ta to culture ta to anga no fo ine ta po fa nga ino o me to o lo po manufata e talia isua ma fa no longa fa sa mo ale pua ale ta o le mai lava
le te kom tau pa suma tasi le mo so fu malo no ino tangata ia e mea ai e talfenga iai ma so fu malo ino tangata e mea me o tatu fa nga ino tatu ai tatu te ele tu sa ma finga le tu la tau mai la fionga le tu me fe tau i mortino wana fa ele tu mortino tangata fa tu so le tu fa ele tangata e o mena tatu fa nga ina ile kalesia sfitu la we kalesia le kalesia sfitu ole tae le kalesia asfitu o vegetarianism tatu tele fa nga ina manu po ia me pena o moa ole tae sa o ana le kalesia asfitu to e fo ile tae tale tu ana fai atama eva yetena na ia tatu te manuia tatu malosi tatu i lor tatu falmai ma tatu University i Loma Linda California nei one of the for any blue zone in la langi atoa say blue zone o la toia e ola umi ma le kalesia fitu lima valus fulu to sanga e ola umi i lo tele o tangata pa fa vegetarian tato Samoa as fit Samoa fa ale o vegetarian tele tato le man yo la to ma fa man fo nei povi ma moe wasone o tato lore tele meta ma tanta to fo il diet etena tato te olai so fa tete ya to ma fa man ele ngato pua ya povi ma moe o la man mamana ya ta tele me ele le tanta fa ngaina to fo il diet etena fa ngaia fo la auma fo la au e tato te mawali ma losi mena le no umitanga tasfitu o e vegetarian pe Loma Linda University Loma Linda Hospital no le no Loma Linda tele ola umi tangata ono tangata tasfitu there's a blue zone in America lo toie ma lamai i la tamaina blue zone o area ia fa e ola umi tangata so tangata sfitu ala umi on la tutai te veche ele fa ngaina manuma ia mo fa ma sia tu tatu kalise sa mo sfitu ine fa tete ta wall fin ngalo le tua mena meio experience ia ma meu tatu masane ya fear tatu maftanga male tua ya fear tatu lo tu spa ya fear tatu fam talanga tu spa ono meu tatu masane ai le tu so mal fin ngalo tua tatu olai e moni la fa tanga mai man ia man mama ia o tatu wola ia sole ungo tatu lo mesili mai finga le to foi fa tanga e tena tatu te olai e tana mai ai e tonga mesina sa moa o mai tono malu e teimo sauninga e va fenta to mai na me tono malu e tatu fa tete tatu culture manga no tatu tu masaninga e one filongia one filongia ma ta man filonga lo le tua ia me pa ia vai te pe man malu no Israel ia me pa ia tono malu le so na ave mo ye nisi mea ia me pa ia fa tanga le tua e tato a fa ngala ki tala isa ninga le kalesia ia o to ave fa le to fa ngai pesi fa sala mo sau fa nga mo na pesi vi inga ile tua fa ngai o ki tala el piano fa nga mo e wole te uma lo tu e fa ta fo io pesi fa elvisima pesi lo langi i piano le kalesia ia ma ki tala fa ngai sa ninga le kalesia mena me pa ia e tão foi set aside nei mele le mo le tu o te mixinga ia winga nai mo le tu la tatu va ile recent por le mafo tangata o mafo tangata e tamo la tamai le tu foi nei na lo maile ele corito i luong tau pes fulu fa pe lima ma le ono va pe mai awai wi lava ina mato sa vali letino mato tele tau faletino wa o penga lo mato nei taua ele faletino ia e fa marsia mato penga ale tua ele peti ai olo le peti lalo maso salonga ma me maulunga uma o fa sia mta upole tua o lo fa to ila loina manatu uma ia ana ia keriso o lo fa to ila loina manatu uma lava ina ia ana ia Yesu Kristo ina ia pu e mai le mafo tangata
ia ana ia Yesu Keriso. Ia pu e mai lo loto ina ia ana ia Yesu Keriso. E le petia ai ia loto ma loto ang salama man mafau vartangat. E au mai ia Yesu Keriso. So pu e mai o langona, pu e mai lo mafau e mai ia Yesu. O lo risa ninga la mbe fa ngal mafau e tawan fa ngalo mafau. Ia e risan fa le tua. Ele fa pe mai tu spa ina ia awal fa ngai na lo ma fa na na fa tau tu spa ia fa pe na ma le fa ma fa mela fa me tu spa ia fa etete ia le peti o mai lalo me ia e ono ngalu e te apono ngalu le fili ilo o mai lo ma fa ia Yesu o mai lo ma fa ia Kristo ma nido lava la fionga le tua o lo le peti ilalo maso salonga ma me mo lo dunga uma o fa sia mta upo le tua o lo fa to ila loina manatu uma ia ana ia Keriso e fa to ila lo uma me ilalo il pulenga lenga po io le tua a eso la fionga le tua ina ia manino le lei e le o ni o mafofonga a lo e riseninga le tuspa ia lo mafofau e tusa mal fina ngalo le tua e te risen mal tuspa ia e te le o mai tono mafofau ma fare tangata e te risen at display mai tono lo mafofau ability e te reasoning ai e la fionga le tua mai fa tulanga ina la fionga le tua ne ia e mama lama la fionga le tua on the wing and now le o la fo en mafona mai le tua ta fena mai display ina o tatu lo e pe an fatunga le tua ia Israel o mai na tatu fifilia ia tatu ana ile tua ma failo na finangalo la tatu vai ile mena tatu ile lo pumoni mena tatu ile finga le tu la tatu vai la lo pumoni fa fen tatu ile lo pumoni si na tatu te masani ai fa fen tatu ile lo pumoni tatu ile lo pumoni ma tu spaia e te le lo pumoni ilo alu so ela wanga no malawa na o masani ma traditions ma culture ma mena e te le ilo finga le tu moni ai based on principles moral principles ya culture ma ai e mix ata si malangono tangata ai a ono wi lo ma tu spaia e te ilo moni e lava la fionga le tu fo ina yo o la wa fionga sulu le yo vai ma lama yo wala e te ilo ai le fida ngalo le tua mela ne te ilo ai le fo ina te su ai e te su ina le fionga le tua e fo ina e le tu spaia e te ilo ai le upomoni la fionga le tua le upomoni lea la wa fionga o le upomoni lea fetelenga na Yesu ai la me tolu po teste tolu e testa i ia mepe sao pe so ina la fionga le tua o tesli e tolu fo ina ia tatu le atu test or definition or the truth. This is definition of truth. Definition of truth is not relative. Ele fa longa le upumoni is isia me ina ia sa o upumoni. Truth is absolute. Fa vau le upumoni e tu mau e fa vau o Yesu le upumoni e tu mau a Yesu e fa vau ele se suia Yesu e se le Yesu ma mo e se Yesu le upumoni tu spaia le lo tatua ye le upumoni le tua. Truth is exclusive, it's not inclusive. Le filongia ye le upumoni ma sisi mea ete fa piolo lava e se meo le upumoni tu sa po la sao se me e sasia se me io volevo to sao le upumoni sa ale upumoni foi nei e sao ai o te ton foi fa piolo upumoni e sao ai ele mana me upumoni se me ina ia sao ai exclusive level upumoni la to ia tu wala upumoni la to ia e upumoni ele le mana o mia se ina ia sawai truth is absolute for ine iona absolute proof ma evidence fa ma dia lo pumoni on so ifuanga Yesu
mtoa I o whaatasia ma tu spaia I nai prove ai ma whaamaoni ai Yesu o le upumoni wai o whaatasia ma tu spaia o I nai lo tu spaia I soifuanga Yesu mai la fionga le tua mai le tua awalanga o whaatasi ma soifuanga Yesu o whaatasi tu spaia ma soifuanga Yesu o whaatasi soifuanga Yesu ma tu spaia linga o tu spaia le upumoni o Yesu le upumoni wai tu susa me ye lua ai so ela tu spaia e te mau ai le soifuanga Yesu ai so soifuanga Yesu tu sa leia ma la fionga le tua mela na no tu spaia o la fionga le tua e te o whaatasia o le soifuanga Yesu o inai lo ai so a e ola la tu sa ma la fionga le tua e sui lo olanga mai whaamani ai e moni la fionga le tua o le maliu la Yesu that's the absolute proof o le moni o la fionga le tua moni lo moni la manena mari Yesu unga valo ia mai a lo fa mani tau no ina o mari Yesu ele sui lo moni ele sui lo moni e sui anga sui tanga af tu mau fa vai ele sui la fionga le tua e tu mau fa vai so ele e te len faina fi na o tu spaia au tam faina ia fi na o ina ia dau fai fa tonu tu spaia e tele fi na tu spaia e tele suia tu spaia tu mau tu spaia so e a mai tonu lo tangata il tu spaia ina ia sui lo tangata ai lo tom fai na ia sui tu spaia e tu sai mau ta tonu mau traditions mau culture ele na ta tu vai ai o me malo pumoni you will always win you will always win if you my Yesu Yesu lo pumoni fio mai Yesu ne falanga ina ma ia milang sala falanga ina ma langa ato e foi nei awalanga e manu malo alo pumoni e tu ma walo pumoni e fa walo pumoni ola lo pumoni ya Yesu wa Yesu lo pumoni e so foi Yesu ya te oe e te ola lo pumoni ma te lo pumoni o fa tasima la fionga le tu so tu spaia e te lo ai le fina lo le tu e te olai e pe on se Yesu Cristo tesla ne te tesinga tu spaia per fa pete so ai just more it's a logical consistency just le fa nga ina tangata at mai fo ina ma tangata su e lo ai le mesa is just more te lo logically consistent il fam talanga se mer foi no va e pe saul fa singa ina la vol lo fam talina o le tala po fam talina o se mea e te mi lava so se mea te famtalinga e sa tu sa lava ai le pe e se lo famtalanga ne se famtalanga ta na pe na amato sa o se minga le logically consistent so e tonga consistent a to lo famtalanga na ta la vai la tu spaia e foi nei o vai le e ftawi me e consistent mai ala matanga na foi le tua le langi la matanga le me fa anzi si la tu le tu o le ma to me io ona foi le tua ia me lava ia so fitu foi il sapati le la vetu mau me foi le tua logically consistent el tala tu spaia ma me lo tu mai e te mina la vai e tu mau lava e tu mau me foi le tua o mai le wang sala o tatu mana miel fa ola no afio mai Yesu fa le tatu mai lang sala e tatu mo lo fa it's very consistent el tala tu spaia le me ia wang sala tanga ton long sa lo tonga e te ai le tua e wang sala alofa mai lava le tua o le tua alofa i fa le tatu le na ina mai Yesu ina ia tatu mo no le fa vo ia le non maliu e fa mangalo tatu wang sala e mai o fio Yesu langi sa ne langi mo tatu ina to e fio mai ina ve tatu le fa vo tatu te mafuta mai Yesu e fa vo la tala na fa tala o le tala le na mai consistent lava go through tatu vai la ia lesi tu la fono polo lesi principle of the measuring ai lo pulmoni et all empirical adequacy or empirical variability so ai pe mate if it tawima ma meo lo langa
la observations ma experience no lang pe fetau ye le mele tfantalanga pe anta to lo creation fa ile to ya so fitu le va so le la va tu mau na observing ala on fa ile to fa ngala ta mai e observing manu fa ile to observe le lo tu ma monga fa mai na e civilization de America te me ya ine na tu se ba mona au fiu me to su ele ngi le civilization mo to America ele consistent fa mai o le tua tama o le tua sa vea matangata sa tangata ia tangata sala ia le wa vea matua tama o Yesu o tangata o le anganga na fio na mai le anganga le malangi fa na mai le Yesu la langi nei o Yesu o tangata mo mai le anganga mai langi o tangata fa na malangi nei na ola le lo langa la langi nei ia ma o ye for tangata sala inga na mai Yesu ngata mali o fa tanga mo kakamambo an mali fo Yesu fa ma so it's very inconsistent ele logical ele consistent ele empirically educated le fa talanga because salanga tu sai mar so fanga Yesu le so fo mai na fiu mai la Yesu tu spai na fiu mai lang e piu e mamaya mi otonu na so fo mai ya Maria so fo mai ai o le tua liu tangata ele o se tangata na fa na mai I la lang yang sala mai ni matua ang sala po Maria fo inea tama martina ang sala ina io te fa mangalo na lavang sala is very very esmaile tua esmaile tu spaia lesi tu la fono tato te wa ingai mena te mai ai so ala tu spaia vai pe mate tal fenga ia tal tu spaia ma melo langa nei observations ma experience ma melo ia vai pe me fa sa fa le lo ala evolution theory of evolution la vai tam faile ia tangata scientist ina ia fala hino tu spa la volo su ma la scientist kerisianum scientist ta ton il faut faire fa maninga fa mania sa ia il faut faire sa ile lolo so le ta to tele nei e moni la ia tu spa ia so ta to te vai la il si tu la fon le si tese ile o moni more is experiential relevance pe mata irrelevant ia tu spa ia ma le olanga tangata na ia tato e le ai lava se tu si la langi atone e tu sa mal tu spa ia ilona relevant I le olanga tangata ia ta o tu spa ia ile olanga moni o tangata le loto tangata e leisi tangata la langi atone na te famtana inga le anga le loto tangata pe famtala ma Yesu mal tu spaia o le loto tangata be sirin fa ole me sirin fa ole ta mai tu spaia ele that's how relevant to spaia e so se tu pulanga o le fa ba we relevant to spaia e ta mai el fin ngalo le tua ta mai valo anga man fa ta ngai e so fo nga Yesu me for how relevant that is for ine ya na onga manon so nga no mali manon to tu me na fa ma ni ai ya fa ma ninga for ine fa ma ni to spaia me la relate ai lai those are empirical adequacy o tu spaia mela fa mania ile relevance o tu spaia tato ona tato I lo loto e te mana mis faola how relevant the Bible is tangata umala e mana mi faola I lo tangata te lo la vo tangata sa how relevant that is tau mo tu spaia o tangata sa e leise tu spaia si le aton consistent ma le mele lo tu puto lo tangata I lo tu spaia le e lo tu smamona o Yesu mali e fa mangalo ngai la vang sala o ila fa mata tu faola e fa mangalo le ta ai le tangata sala o Yesu le na fio mai le langi e le yang sala ta to temna mia faola le yang sala ina ia tongi ola ta tu ang sala ina ia ta tu mo le fa how relevant that is
e nela tato te le moni o la fionga le tua le lofo le tua fa mangalo e te mana mi fa mangalonga mena ilo loto e te mana mi fa madia le tua to how relevant la fionga le tua fa mania le tua to e le fa mo monga ya to e hola le fa vau e te le mana o ti oti fa vau la langi nei how relevant la fil tala lei ma le upumoni le tua ilo langa ma le loto tangata o mea nā tātou te lei nei. O tes mua mua. And the file was very logically consistent. And so I consistent level to spire. Consistent ilan fam talanga for fam talanga lang sala fam talanga man on le fiuma yeso tat faola fam talanga man le fava consistent a to lava the history of them finger le to ne faola tato ma fa tato le fava mai le la on the test long empirical adequacy empirically verifiable no knowing if ma on mai melo eva ai emo tupula langine ia tu spia pe money te fiu fa maung ia tu sma monga e lengi me fa maung ia e lengi ngu ta mo sma mo len civilization e lengi archaeology fa maung ia a tu spa ia ne tele me fa mani te me mo fossils e fa mani e tele fa to for so if wango yesu fa maung ia empirically verified na so if yesu in history na ye tangata so if o yesu le temi so if na malim fa sa in history tu samalo anga tu spa fa mani those are observations, those are historical data foi nei fa mani la fionga le tu na maliu yesu foi nei tangata mioton so ia historical evidence fa mani ia la fionga le tu to mai le principle no tolu foi nei te iloael tu spa pe sauna te singa lokmon foi nei le experience of relevance pe mata tu samalo experience no le lango tangata ia na te lo pumoni te lo la foi nei le tu spa le e mato relevant lava e mato fitau le mo lo lango tangata ia tau ma spa nga sala tangata tu sma monga fota o mai on tangata fa na mai le nga sala ia ta nga sala ina o matuama ma ia solia tu la fono le tua e maliu le yesu nga sala ina fa manga lo nga sala fa manga me nga sala ia fa nga mo le fa va o fa la sala ma e tato tele il est consistent ma il est atamai le o fa tasi man ongo le loto tangata mana mi fa ola mo tato nga sala ile tua na le tua fa manga le tato nga sala ma ile nga sala le tua me a fio ma yesu ile nga sala vemo tato fa ola tato mo le fa very relevant ele o lango tangata tu sai ma le fio ma le tua ia tato lo la le moni ma fa maani o tu spa ia mai le tua la fio ma le tua le tato fa te e so enga la fio ma le tua ia traditions ia culture ia experience i malo ma fo ene ia o nei fa sei nai oe ia lo so enga la fio ma le tua ai ia sa tu spa ia ine ia fa ton o tu spa ia o ha o tu spa e te lo ai lo moni famiglia le tua sapati ia le tua lan tu spa ia vi ia le tua fa ta ia Yesu ono te ine tato o mai nei tu spa ia avea ma tapasalo so forma tato la tato te sa vale fa te le aso e fio mai ia manuia sapati e so fa Yesu amen